lalu terfokus lawan nang di ai acil beki pas di Subera sidin hari ini nang bebeju hirang lamun kau dilihat sidin kapanasan handakah kadelepah ulun mamadahakan pian tunti kasini ulun mangi pasti pian. Jadi Bang Mangai jangan kayak gitu, kalau ada nang laki juga umpat saruan. Jadi dimaklumi kawan ulun awak hira, bila bisa sambat liwar kada asaan. Jadi lawan pian ulun main kuakan, maklumi nih orangnya hendak begini pulang. Jadi Bang di ai amang belanjut haja melihat tadi acil bekipas nang di muka. Adakah Bang pian mahirip persamaan sambut takkan haja? Ya kalau dilihat-lihat siapa persamaan kada kawa mengira. Ada panghin tadi di ai nang mamadahi panitia kita. Ujar gitu acil mahirip acil Juliha. Acil Juleha mon Acil Juleha nang ada di emuntai tak anum tuh orangnya kikira Acil nang gini. Mampai baikat lagi dadayan
Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Kepada ibu bapak di sini berataan, nang ada di muka atau nang di belakang, nang ada di kiri, nang di pembesuhan atau di halaman langgar menyambut bersalaman, atau ibu-ibu nang di pelaminan, atau ibu bapak nang lalu di jalan. Kami pemula ada mengucap salam, di mana pian begena jawab berataan, ngaran menjawab salam suatu kewajiban. Jadi sekali lagi kami mau ulangi akan, di mana pian begena jawab berataan. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu terima kasih nang sudah menjawab akan, langsung nang haja ulun hari ini mendoakan. Mudahan kita berkat menjawab salam, kita panjang umur selalu sehat badan. Nang mana nang gering mudahan disehatakan, di mana bagana selalu dalam lindungan, di dunia ke akhirat selamat berataan. Allah berataan. Lalu berlanjut kami bermadihinan. Sudah 2 kali kawan ulun mengucap salam, cuman belum lagi menyahut buhen pian. Terutama gini belum amang di pembesuhan. Si Dindi asik bejoget saurangan. Jadi lawan pian ulun membuli kiakan, kain abang pian amanglah dijawabakan. Assalamualaikum ulun mengucap salam. Waalaikumsalam sudah menjawabkan. Mungkin si Din menjawab mang di dalam hati, makanya kadang-kadang ngaran. Lalu nang tidak lupa kami tarusakan. Ini pertama-tama ulun mau ucapakan dahulu segala puji kita kepada Allah. Ini nang panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad, Nabi akhir zaman, kepada keluarga dan alil baitnya pula kita ikutkan, kepada sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya tak juga ketinggalan. Lalu kita bersyukur pulang sabarataan, karena hari ini kita dipertemukan, yaitu bang kita berarti tuh bang masih diberi oleh Allah umur ninang panjang. Lalu nang hari ini kita doa doa tempulo betemuan, mudahan berataan umur kita panjang. Umur kita panjang diberikan keberkahan, kemana ada hajat mudahan dikabulkan. Lalu nang tak lupa ulun doakan nang jauh saruan mudahan bulik salamatan. Lah salamatan. Jadi nang madihin ulun mana rusakan, nang buhan pian tarutama berataan. Ujar bang ini di desa Pajokongan, selamat berjumpa kita nang berataan. Baik nang acil-acil jua nang paman-paman. Jadi terima kasih terlebih ulun ucapkan kepada tuan rumah nang sudah maundang. Jadi maundang kami, jadi alhamdulillah kau haja mengabulkan. Mari kita doakan nih nang tuan rumah itu sabarataan. Mudahan tuan rumah sehat jua sehat badan. Mudahan tuan rumah sidin para jakian. Mudahan tuan rumah umur yang dipanjangkan. Jadi bang ulun madihin mana rusakan, jadi nang tidak lupa sedikit mau ucapakan. Lalu pertama-tama suatu penghormatan kepada ibu bapak di sini berataan, nang wabil khususnya masyarakat Pajokongan. Kami nang pertama suatu penghormatan kepada
buhan pian ini beretaan cuman nang ada kawa kami menyambeti pian nang saberetaan lamun kada mengurangi rasa hormat lawan pian jadi pertama-tama kami ucapkan selamat nang berjumpa selamat bertemuan lawan buhan kami pastinya sarombongan yaitu Nurul Fata ini diberi ngaran padahal kapajukungan rencakai jua kami kada sekali ini hanya suah gejalanan waktu sekolah kami di Darul Aman jadi nih kawan ulun jua alumni Darul Aman 2016 lulus nang bujuran kalau nang tahun tadi nang berdua nang di kiri ulun main puakan jadi buhan kami itu nang lawan pian sedikit menganalakan bukannya pertama kali kami kapajukungan jadi alhamdulillah hari ini bertemuan kami nang tidak lupa langsung doakan mudahan Tuhan sini nang wabil khususnya ini pajukungan pastinya bisa sini itu nang selalu aman terhindar dari bala musibah apapun juga mudahan diselamatkan lalu nang tak lupa kami doakan ini kampung di sini diberikan keberkahan Allah keberkahan nang tidak lupa ulang hendak bahkan banyak minta maaf lawan pian saberetaan nilainya topang kami bemadihinan kaina cilai ada terdapat kesalahan nang lebih pangcilai atau nang jua kurang di dalam penyampaian jadi meminta maaf lawan pian saberetaan kita tuh di sini cilai nang bertemuan di dalam acara resepsi pengantinan jadi bangsa rajin apabila buhan kami cilai diundang orang pasti pang membawa kami bemadihinan cuman hari ini talain pada rejin ulun main puakan hari ini madihin bertiga bakawan nang lawan abang Ramli duduk di panangahan jadi nang lawan pian kami main puakan jadi nang buhan kami ini bemadihin bertiga bakawan jadi nang lawan pian di sini beretaan sebelum tadi awal madihin dimainakan sudah bapak-bapak tak banyak nang menyuruh madihin memainakan jadi nang dimadihin kami sudah mengabulkan dikira nang satu mat lagi kami bertahan lalu tak lupa ulun ucapkan lawan ibu bapak di sini saberetaan berlanjut bemadihin kita bawa akan jadi mangai terus sedikit bisa papian jadi amang menyapa ibu nang di Suberan namun dilihat tarot ibunya bertiara lalu nang lawan ibu nang baju sasirangan pakai abu-abu baju awak nang bujuran jadi dilihat-lihat dasar bujur betianan jadi nang lawan pian ulun doa akan sebelum ulun doa bu nang lawan pian lawan amang harni hendak menakun-nakan tahukah pian kenapa ibu ngito amang betianan karena lawan laki di aisidin katolan lalu tak lupa ulun doa akan jadi nang lawan ibu nang sarwan betianan mudahan ibuan anak selalu disehatkan bilanya berenak mudahan selamatan lalu nang tak lupa kami doa akan anang belum betianan mudahan cepat betianan ala betianan jadi pang ulun pulang melanjutkan pada nang hari ini kita nang bemadihin
nang berdua, hari ini nang bertigaan. Tadi sudah menyapa itu nang lawan pian, acil nang itu tadi bebejuk sasirangan. Dilihat-lihat parut tadi sidin kacang. Jadi itu ID nang betakun tadi lawan nang amang arni. Kenapa parut sidin nang nih tak kancangi. Jadi amang arni tadi nang nih menyahuti bahwa pang sidin tadi katulahan lawan laki. Tapi ini dia lain man pendapat lawan ini ulun ale. Bahwa sidin tadi gitu betian nang kada katulahan lawan lagi. Kenapa? Bahwa nang sidin gitu kuring kada besar lawar lagi. Lalu tak lupa ulun tarusakan kepada topang ibu nang ada di hadapan. Jadi nang tidak lupa kami menarusakan lawan nang jua ibu di muka nang bejelen kayaknya nang itu baju begaris-garis pian. Kalau dilihat-lihat mang jua betianan. Nang istilah kata paling hanyar 5 bulanan. Ayo haji pian mudahan jua itu selalu disehatkan. Jadi nang tak lupa kami ucapkan sebelum madihin lanjut dahulu tepuk tangan. Alah tepuk tangan. Lalu berlanjut kami bermadihinan. Hin tadi sudah disapa, acil nang diseberang. Lalu di higenya kita terfokus pulang. Terfokus pun acil nang bebeju hebuk nang karudung hirang. Nang dilihat di gitu acilnya harat bener beaksian. Nang istilah kata ginjo kahabangan. Ujar orang negara abang kaya belungan hayang. Lalu tak lupa kami tarusakan. Jadi kami madihin hari ini menghibur pian. Sakadar nang menggilir panyairan bang kami juga kauyohan. Jadi nang lawan pian kami ucapkan. Lalu nang tak lupa kita betarus pulang. Jadi ulun terfokus lawan bapak di hadapan. Jadi mangai sidin nang rokok di tangan. Ada kalau baju hirang nang jip betulisan. Jadi nang to dilihat sidin gagah potongan. Pinanya tuh nang bini baju hirang nang bujuran. Jadi dilihat-lihat bini pian sing jenalan. Lalu lawan pian dasar nang untung mangai. Bila bini genal dasar untung bebujuran. Tolak kaparingin mangai mano karti wadang. Bila hibang satikap sadangai di bawah labo. Dasar bangai nyaman kabila dapat nang lamak. Bila membunuh Yahudi bisa wani kasubuh. Alah kasubuh. Jadi nang madihin ulun walanjutakan. Tadi pang siding ini itu marawapian. Jadi kita hari ini sambil nang basa sapaan. Terlebih dahulu dia nang memadahakan. Lawan acil-acil berdiri nang di jalan. Namun kirna kawa pian cari dudukan. Karena pemadihinan lawas lagi kami ampihan. Lalu tak lupa ulun tarusakan. Jadi kami madihin cilai pamulaan. Menghibur masyarakat di sini pajukungan. Jadi nang tidak lupa kita ucapkan sebelum tokaina buhan pian nang bulikan. Jadi gesan pangantin nang ada di palaminan. Ayo sabarataan dahulu kita doakan. Tempulu masih banyak kita tak kumpulan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan tu pangantin inya laki binian. Itu panjang umur selalu sehat badan. Sehatnya pangantin di jalan ketaatan. Sehatnya pangantin dikuatkan iman. Mudahan pangantin
rezeki dilancarkan. Amin. Usaha pengantin diberikan keberkahan. Mudahan pengantin inya ruhui rahayu beda dua tuntung pandang. Amin. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kita doakan mudahan tuh pengantin selalu dikuatakan. Nang wabil khususnya pengantin lalakian. Nang istilah kata kaina cupu lentuhut kada sampai bakaringan. Lalu nang tak lupa kita doakan mudahan pengantinnya cepat dapat keturunan. Amin. Dunia akhirat tak akan terpisahkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin akan berataan. Alah berataan lalu berlanjut kami bermadihinan. Kita pulang menyapa amang pembesuhan. Yang sidin bejugit bertiga sidin bakawan. Di ini berempat ada memadahakan. Cuman kita terfokus lawan amang pembesuh nang bebaju hirang. Olon lawan sidin di ada persamaan. Kenapa? Oh kapian nang apa persamaan. Kalau dilihat-lihat kada kawa membedakan. Ulun lawan pian sama-sama beawak hirang. Abah awak jadi nang lawan bapak nang maatar samangka. Terima kasih banyak pastilah tentunya. Cuman tuh piringnya betanisan tuh nang jua hirisannya halus-halus lah semua. Jadi nang lawan biar kami mau ucapin terima kasih banyak semangka menjulungi. Padahal bang semangka biar sepiring aja dibawa akan kasini. Cuman hirisannya sedikit digenali. alah dikenali. Jadi nang mandihin ulang mana rose. Jadi nang terfokus lawan dia nang cewek. Nang baju hirang nang bangun HP. Nang talindung pisang dia ngitok hari ini. Itu dilihat-lihat sidin belum belaki. Mana ginjo bangai kada tata beli. Lawan jua pupur pinanja kada dah hari ini. Amun dilihat-lihat masih nang bujang lagi. Jadi ini ulut sambil nang manarawang sambil nang mendoai. Mudahan bini-bini tadi ulut nang liate. Mudahan jua inya dia nang lakas belaki. Nyaman inya nang kuring sudah ada mangawani. Lalu bang mangai kita melanjuti. Jadi kami madihin di sini nang terjadi. Jadi nang bertiga dibawa akan hari ini. Jadi nang nimadihin kami menarusakan kepada ibu bapak nang datang saruan. Jadi tuh nang mana nang belum makanan silahkan bu hentian dahulu makanan atau itu amang nang pakai mio abang. Lalu nang tak lupa ulun tarusakan. Tadi ada kalau ujar pian memadahakan. Ada itu amang nang di pembesuhan. Ujar tuh mahirip ujar awak sama hirang. Lalu nang tak lupa ulun ucapakan kepada nipang ibu nang bungas bujur pian. Jadi nang terima kasih banyak ulun ucapkan memberi buhan kami 50 saurang. Jadi dilihat-lihat ibunya besar cantik. Kakak mbah bang mangai bulu mata pinalantik. Mana sidin bepupur kalau dilihat moha potongan Saskia Gutik. Kalau dari kiri kayak Siti Badriah penyanyi lagu cantik. Cuman manjulung sawiran behinol nang kaya itik. Nang kaya lalu berlanjut
pesan ibu tadi nang memberi sawiran, juga nang tidak luput kami mendoakan. Mudahan ibu tadi umur dipanjangkan, di air rezeki sidin deres nang kaya hujan. Mudahan Bang Sidin di mana begana selalu dalam lindungan dunia wan akhirat, mudahan salamatan. Allah salamatan. Jadi Bang Ulun pulang mana rusakan, jadi kini Ulun bersapaan lawan kawan. Jadi Bang dia lawas kada apa baju kuman, jadi nang kawan Ulun nang dihiga tunggul adur sidin Bang Ara. Siapa? Jadi nang si adur besintop inya nih sofa. Jadi gesan adur tolong nang becangul kita nang besasapaan. Nang ini si adur belum nang bebinian, karena nang begawe sudah Ulun lihati sudah berisi duit dia nang tak penyakit, tapi nang binian belum nang didapat lagi. Jadi kita doakan gesan adur hari ini, mudahan jua adur lakasi nyaman dapat bini. Apa nang usaha adur nang diberkahi, nyaman nang babuk haji adur kawin lawan bini. Jadi ujar Adul ada di Saberang nang masih bujang lagi, kawan oleh kawan ini ngarannya Ramle. Jadi nang lawan Adul bila nang duit banyak capati hagi bebini. Contoh dulai ini nang kaya kawan Ulun nang di sebelah kanan, imbah lulus pesantren paling satahunan. Inya bang bebini duduk di palaminan, padahal ini inya belum ada lagi jawian, cuman ujar cair bila betunggu kuburan. Jadi Bang Ulun pulang melanjut takang, gasan tadi Adul nang ada di Suberang, ujar abang Ramli masih nang bujangan. Jadi nang lawan Adul amang memadahakan, apabila nyapian sudah ada nang gawian, baik topang belakas pian bepangantinan, ngaran pian guring dulai nang saurangan. Jelas sudah pian banyak benar karugian, nang istilah kata guring kada debak kawan. Bila inya kami nang sudah bebinian, pabilanya subuh hari ada jua bini dihiga raragepan. Jadi nang lawan Adul amang hendak memadahakan, bila kaina pian pacang dikawinakan, mari saupang nyaman mari nyot sampai kabumbunan. Jadi mangai pian menyambet tadi Adul nang ujar kawan Ramli, kalau Adul di Suberang mungkin belum bebini. Lain kisah lagi lawan Adul nang berdiri. Namun Adul gini mangai nang supir taksi, jua sidin bini sudah ada beisi, cuman dengar kabar ujar hendak menambahi. Lalu lawan pian doakan tuh bang pasti, mudahan gini Bang Dul pulang bebini lagi. Bebini lagi. Jadi hendak menyapa pulang nang hari gini. Jadi Bang ini dia pulang aku meminat doe. Lawan acil nang bebe juk hirang hari gini. Hingga lawang itu nang sudah pasti. Jadi nang acil aja amun nang kada salah, sidin nang dinamai. Nang acil aja batamuan hari gini. Lawan jua nang acil itu babaju biro sambil sidin berhunjur melihat gitu hari ini. Nah kenapa paman sidin nang tajung bang melihat kita di sini. Jadi ini madihin ulun nang lanjutkan lagi, sebelum madihin lanjut tepuk tangan sekali lagi.
Jadi tak lupa kami menarusakan tadi nang itu Ramli ada menyapa akan ujar Acil Acah duduk di muhara lawang. Jadi nang lawan Acil sakadar ulun badehi bukannya cilai ulun lawan pian manuduhi duduk di muhara lawang ujar orang beheri sedikit banyaknya pacang Tuhannya lali. Tuhannya lali. Lalu berlanjut madihin hari ini nang gesan Acil Acah nang sambetin tadi ulun lawan pian cuman mendoakan kilai hari ini mudahan pian ini sehat setiap hari mudahan pang pian dimurahkan rezeki di mana begena selalu dilindungi lawan juga pian bertambah disayang lagi sehingga Acil Acah betianan lagi. Lalu tak lupa kami tarusakan kepada Nibang Amang nang lalu bepikap hirang apakah dibawa mudahan tian nang salamatan lalu nang tak lupa kami menarusakan kepada ibu bapak di sini sabarataan lalu nang terfokus kepada tuan rumah nang awal tadi mangai menyuruh bemadihinan jadi nisidinnya berjalan di hadapan nang hidin hari ini memakai kupiah jangang jadi amang ya noro ulun mau ucapakan lalu lawan pian ulun doa akan mudahan tahun ini pian bebini pulang. Bebini pulang jadi bang ulun di ai berlanjut aja tadi kalau pian sudah nang berdoa mudahan amang ya nur ujar bebini pula lamun ninya di ai nang tahun ini pitu bebini manambah hijau kikira bini sidin saku bisa bertiga. Lalu tak lupa ulun menarusakan kepada ibu bapak di sini sabarataan ngapajar tadi pian ulun mangai kabingungan lalu nang tak lupa kita terus pulang terfokus lawan bapak nang bebaju bang betik bebintik warna abang kalau dilihat-lihat dasar gagah potongan ditambah sidin duduk mangai betah lembuan kalau sakilas pintas duduk kayak bebinian jadi bang ulun pulang memadahakan tahukah pian jadi sidin betah lempuhan ulun nang ada tahu langsung aja ditahu akan hendak di sidin duduk nang bebirangkang kaina lawan kita jelas bener katahuan di nang bigi sidin tatoyok sebelah kanan. Lalu tak lupa kami ucapkan kepada tubang pian di sini sabarataan jadi nang tak lupa ulun nang mewakili kawan nang di kiri lawan kawan nang di kanan jadi dimaklumi kawan ulun nang berdua bakawan bemadihinan beh notang bepandir buhennya kaliwatan nang istilah kata sedikit membucurakan nang di kiri di kanan imbehen no bebulanan. Anak bebulanan. Lalu baalih pulang nang hari ini tadi si dimanyapa lawan paman di muka kami ujar betalimpuhan duduk tadi kayak gini lalu si din berubah pulang nang kayak gini jadi nang gesan amang ulun ngan menyepapai jadi kita balik pulang nang belakang ada dia bini-bini mana pulang? Tadi si din ada mami dia pakai HP lihat-lihat si din HP iPhone dia nang beisi kayaknya ulun dia maminan duwe amun kada salah si din kawan ulun gitu di IP. Lalu Bang Ramli kisah berisi banyak
kawan bini-bini mantang maliat itu bumas kaya bidadari. Jadi nang lawan kakak nang ada tuh dihembin duduk hari ini langsung nang amang harni tadi ulun mana kone jaur lun bang amang kayak ngapa bang gedis nang duduk di palataran nang bebeju hijau duduk beta limpuhan jadi ujar amang hakun kah mana kunakan kawakah wanang di rumah ujar dihurupakan jadi bang ulun lawan sidik memadahakan bisa pian sekalinya di itu di sini itu mengangarangan jadi lawan pian ulun hendak memadahakan saumpama amang di lawan nang kakak duduk di palataran jelas mangai ulun pertama kadetahan nang istilah kata ulun ngini cilai jauh bener ketinggalan tahukah jauhnya coba ditabak pian kalau dilihat-lihat masalah tuh bang jauh dasar jauh nang bujuran lawan jua mangailih ada perbedaan inya beawak putih sedangkan pian awak irah jadi bang amang pulang memadahakan bujur ulun di nang beawak hirang nang istilah kata jua nang lawan acil jauh benar perbedaan sidin tuh istilah di ngitung diara jauh nang di lautan salang akan amang asam di pagunungan jadi nang lawan amang nang mamakan samangka kade nang beijinan sudah kalawan pian ulun memadahakan terima kasih mangailah lawan pian sidin tuh 100 memberi sawiran jadi nang lawan pian kami mendoakan mudahan pian juga umur dipanjangkan mudahan rezeki pian dilencarakan itu pangarejeki deres nang kaya hujan di mana begena selalu dalam lindungan mudahan naik haji pian sakaluargaan langsung bang mangai ramai nang ini amang lawan sidin mendoakan mantang dapat 100 doa kapal panjangan lalu nang tak lupa ulun main buakan sewaktu pian berdoa kita ada kehilangan mangai wadai roti lawan nang samangka tadi dicuntan orang dicuntan orang jadi bang ulun pak Aiman lanjutakan jadi dan lawan sidi hendak minta tarawang akan ini kira-kira acil bebeju hijau sudah kasih din belekian kalau dilihat-lihat mangai itu bang demuangai pasti sudah belekian tapi nang sidin datang kade nang beanakan kalau pinanang laki ramai nang beauran nang istilah kata tulak nang ke kampung orang kalau tuh dilihat kayaknya juga muha lih potongan bujangan jadi nang lawan pian ulun mendoakan pabilanya bang bujang mudahan lakas belekian bila sudah beleki mudahan hajat pian pastinya dikabulakan jadi ramai kita belanjut nang sasapaan jangan acil pulang nang disapaakan ketahuan kulih orang ikam liur baungan liur baungan jadi nang berlanjut kita nang bemadihinan sewaktu sidin tadi dia ikam bepajam kada nang maliate bahwa tuan rumah mau noi lawan duit tuan kita itu di sini 50 mandak nang maunjuki jadi nang amangnya nur maunjuk sidin kasini jadi terima kasih nang gesan amangnya nur sidin nang manjulungi jadi alhamdulillah ini sungguh
rezeki. Marikan kita doakan Amang Yanur hari ini. Mudahan Amang Yanur sidin banyak berejeki. Mudahan Amang Yanur kada hendak lagi bebini. Mudahan Amang Yanur tolak haji tahun duji. Jadi tak lupa ulun menarusakan. Terima kasih banyak nang memberi sawiran. Nang wabil khususnya tadi nang Amang Yanur memberi 50-an. Lawan jua bapak nang ada di kanan memberi umpatan. Jadi terima kasih mudahan pian sehat badan. Lalu tuh sawako ulun nang dapat sawiran. Ada nang bepara ulun lihat nang bujangan. Jadi nih memberi cuman ada permintaan. Pian tadi diberi 100 warna abang. Kadeda kayak ini nang model nih rekwisan. Jadi lawan pian nang tadi memberi ini nang to ada minta didoakan. Walaupun nih 10 langsung dibuat dalam kantongan. Terima kasih banglah lawan pian kepada Abang Jipi. Ulun doakan mudahan Abang Jipi jodoh tuh sampian alakas mendapatkan. Pastinya Abang Jipi mudahan para rezekian supaya Abang Jipi ampih pacah di tangan. Di tangan jadi mangai ulun sakadar main puakan. Nah terima kasih Pak Haji lah lawan pian. Kasihan ya ada debat tiga. Lawan tak lupa ulun ucapakan. Lawan kawan ulun kada usah beenggepan. Aina 50 ada kaina memberi salawi gesan nikah. Lalu tak lupa kepada bapak tadi ulun doakan mudahan tuh Bang Sidin panjang umur sekeluargaan. Mudahan Bang juga pian para rezekian. Tawasidin Bang umrah itu sabarataan. Jadi nang tak lupa kami melanjuti ini alhamdulillah 50 pulang diberi. Jadi ramai kita tahu sudah di sini. Badabuhan baju ungan orangnya baik hati. Jadi kita doakan mudahan masyarakat beretaan nang di sini itu saberetaan kita lancar rezeki. Mudahan beretaan kita kawan naik haji. Allah naik haji. jadi nang berlanjut ulun nang narusi. Tadi Amang siapa memberi 10.000 lawan jual catatan antar nang kasini. Jadi ngitungarannya tadi ramai Abang Jipi. Jadi nang Abang Jipi mana orangnya hit tadi. Jadi nang Abang Jipi ulun nang mamadahi pinanya belum bebini. Jadi nang Abang Jipi sudah tadi mau unjuki walau 10.000 lawan Ahmad Rasidi. Jadi nang kawan ulun adur nang dingarani masih ulun tunggui. Jadi ini adur belum nang memberi. Maka nang nih pamulaan sudah aku nang mendoai. Oh, kisahnya Ramli inya nang bahiri nang itu Abang Jipi ulun doakan ada 10 memberi. Sedangkan tuh kawannya tadi adul dinamai. Inya doakan ujar kada memberi. Padahal Bang Ikam ramai bila berdoa harus ikhlas dalam hati. Jangan mengharap duit pacang orang memberi. Jadi Bang ulun pulang nang mamadahi. Gasan nang Abang Adul nang ada saberang kami. Nang hinta di pian sudah diubang tagi oleh Abang Ramli. Cuman Abang Adulai jangan hakun memberi. Apabila ini Ramli duit banyak berisi. Rajin totan niat inya pulang hendak bebina. Jadi Bang ulun sakadar menarusakan. Ada kalau tadi ulun mendapat nang sawiran nang itu harga puluhan. Jadi to amangnya nang
Nang Sidin memberi ramai di sebelah kanan. Coba lihat di Sidin, dilihat tuh Bang Moha potongan kehilangan. Saku sepuluh tadi pian banoh banyak salah. Kita nang hari ini jadi ini ulun hendak memandang dia pengantin hari ini, tapi nang sayangnya itu tak lindung lagi. Jadi nang pengantin ada di palaminan kainana kita doai. Jadi gini kita pulang nang melanjuti kita nang bemadihinan pulang nang hari ini, lalu nang terpupus lawan acil bedungkong di muka kami. Amun ada bangko cilai pian cari, soalnya nih bemadiin kami sampai tengah hari. Lalu tak lupa kami menarasakan kepada nih Bang Ibu nang hendak bulik pian. Mudahan buai pian beretaan sehat badan. Lalu nang tak lupa ulun doakan terima kasih banyak Pak lah lawan pian, mudahan Pak ai pian sehat setiap hari. Mudahan Bang pian dilancarkan rezeki, di mana Sidin begena selalu dilindungi. Jua tuh mudahan pian kawan naik haji, yang pasti selamatan pian hidup tuh kamati. Jadi Bang Ulun terus melanjutkan ini, alhamdulillah ada pulang diberi orang. Jadi nih Bang Ramai, aku meminta maaf tak banyak pada ikam. Mungkin nang moha ikam dasar kada para jaki. Para jakian jadi kada papa dia kada para jakian, tapi imbah ini imbah nang bemadihinan. Jadi asal aku dapat nang nomor HP tadi nang babaju hira. Jadi nang imbah ini minta akan nomor binian. Jadi tak lupa ramai aku teruskan kiki ramunnya aku meminta akan nomor di sini bebinian, apalagi gitu ikam nang pajang menyimpan kikira di sini kada denang akunnya ramai lawan ikam. Suatu pertama sasingut kada karuan. Jadi Bang Ulun pulang melanjutakan mandang artis singut mangai kada karuan. Amang nih Bang diei nang di pambesohan, Sidin to tatawa umai liwar nyaringan. Jadi nang lawan amang ulun menyapa akan pian hari ini dasar nang pinapang tampan. Walau hari ini kade sing kopiahan, cuman rambut pian jue saling baikan. Lamu sakilas pintas mahirip kaya sahrokan. Lalu tak lupa ulun mau ucapkan kisahnya Haja memuji, padahal tuh mengharap kalau diberi sawit. Lalu lawan pian jangan dihirani pian tak makan pujian. Lalu nang tak lupa ulun tarusakan kepada ibuan bapak nang pian hanyar datang, silahkan tuh dahulu buat pian nang makanan. Jadi nang tak lupa sebelum kaina kami ini bemadihin satu mat nang bertahan. Mungkin kita doa bertaan melantunakan, bila ulun berdoa amin akan bertaan. Jadi nih Bang doa mungkin ulun mulai akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan bertaan di sini kita tak dapat. Kita panjang umur mudahan selalu sehat. Sehatnya kita sehat di jalan taat. Jiwa sehat kita iman ditambah kuat. Mudahan rezeki bertaan meningkat. Apa usaha pian mudahan tuh berberkat. Mudahan bertaan
kita kabul hajat. Amin. Nang mana ada gering mudahan lah kasihan. Amin. Nang ada tahutang mudahan lunas cafat. Amin. Mudahan beretaan kita dapat syafaat. Amin. Darilah baginda yaitu Nabi Muhammad. Amin. Mudahan beretaan pastinya kita selamat. Amin. Mulai dunia sini sampai ke akhirat. Alah ke akhirat. Jadi berlanjut pulang mana rusakan. Jadi nang sini tadi sudah nang mendoakan. Itu sagan mangai orang nang pajokongan. Mari kita berdoa pulang ke sana pangantin mangai nang dua lagi binian. Mari amang arni doa dulu nang pendahuluan. Jadi Bang Ulun pulang mendoakan gasan to pengantin aminakan saberetaan. Ramai lamunnya kawa ikam haja mendoakan karena doa amang ada tapi pangabulan. Jadi pangolon pulang mendoakan gasan ini pangantin mari amin beretaan. Karena mana doa apabila 40 dia ma amin akan. Jadi nang insya Allah lakas nang dikabulkan. Mari berdoa ngito gasan pangantin nang di palamina. Mudahan pangantin inya rohoy rahayo dua laki binian. Mudahan pangantin ngapa nang usaha selalu nang keberkahan. Lawan nang pangantin dua laki binian. Olon nang berdoa mudahan bahagia jua nang puntung pandang. Dunia akhirat pangantin salamatan. Ala salamatan. Lalu terfokus lawan nang di ai acil beki pas di Suberang. Sidin hari ini nang bebeju hirang. Lamun kau dilihat sidin kapanasan handakah kadelepah ulun mamadahakan. Pian tunti kasini ulun mangi pasikian. Jadi Bang Mangai jangan kayak gitu. Kalau ada nang laki juga umpat saruan. Jadi dimaklumi kawan ulun awak hira. Bila bisa sambat liwar kada asaan. Jadi lawan pian ulun main kuakan. Maklumi nih orangnya hendak begini pulang. Jadi pendi ai amang belanjut haja melihat tadi acil beki pas nang di muka. Adakah pengpian mahiri persamaan sambut takkan haja. Ya kalau dilihat-lihat siapa persamaan kada kawa mengira. Ada panghin tadi di ai nang mamadahi panitia kita. Ujar gitu acil mahirip acil juliha. Acil Juleha. Mon Acil Juleha nang ada di emuntai tak anum to orangnya. Kikira Acil nang ini persik to nang toha. Jadi pang diai tadi nang amang arni ujar nang mamadahi. Jadi acil di muka mari hip acil juliha nang kiral wayah ini. Tapi mangai ulun dulu nang manilai lagi. Gitu acil juliha awak kasih din tak kurus kada simok kaya tadi. Jadi nang acil ngini awak nang tak kenali. Maka nang tulis kaning si din nang tanya raki. Lawan nang jua ginjo si din nyarak hari ini. Jadi pang acil ngini ulun nang maliati. Nang kaya ni acil dia nang artis di TV. Seakan ulun melihat kaya acil nang sehari ini. Jadi amang harni ulun menarusakan kita mangai terfokus lawan ibu jua bapak nang di
sini tak kumpulan. Jadi kita terfokus lawan ibu baju hirang. Itu masih kakak nang pipi sing dan paman. Jadi nang tak lupa sakadar memantunakan. Jalan bang jalan ulun ka pasar Salasa. Jangan kada ingat mangai manukar rambutan. Melihat bang Acil nang beduduk di muka. Pipi sidit tambam masa mahirip mantan. Nyamannya di nang makan kanas. Kanas tuh ditukar datang nang di samhurang. Acil bambay hirang ada nang bujur bungas. Cuman 1000 sayang sidit sudah nang ampun orang. Jadi cilai pian kisahnya aja mangai kada mandang arakan. Kisah melihat HP kita memandirakan. Jadi lawan Acil mau lihat tadi awal pian mulai berdirian. Pinanya aurka hidung haja pian tangan. Kalau sakilas pintas kayaknya behingusan. Jadi lawan pian ulun doa akan bila bujur behingusan. Mudahan cilai pian cepat disembuhkan. Lalu nang tak lupa ulun main akan kikira bemadihin satu mat lagi bertahan. Jadi nang tak lupa ramai dilanjutakan. Di Bang Ulun pulang melanjutakan. Jadi sabuting lagi kita bersapaan. Lawan nang Acil di muka nang bebaju biru kunci ada nang di tangan. Lawan nang nitas sidin nang betas hiram. Dilihat-lihat awak jua nang pina kancang. Lawan Acil di muka coba jangan kasini kita nang bepandangan. Jadi nang gesan Acil kayaknya sudah baleki. Ulun nang maliyati gesan jua nang Acil mangai kita nang doae. Jadi mudahan pian cilai nang banyak rezeki. Mudahan jua pian lakas cilai naik haji. Mudahan laki pian cilai kada hendak babini. Jadi bang ramai sekadar menarusakan. Lawan nang tadi Acil nang ada di hadapan. Ini kawan ulun katuju berang kancang. Abang bini di rumah jar timbul tulang. Ala timbul tulang. Jadi bang ulun pulang melanjutkan. Sebelum cilai kami di sini bertahan. Hendak meminta izin dilenya kaina kami hendak istirahatan. Hendak nang salajur buhen kami makanan. Jadi nang minta maaf ulun main kuakan. Gesan nang warga pian di sini pajukungan. Bila bemadihin kami nang bertiga hari ini membawa akan. Ada cilai tak salah ke perkataan. Jadi meminta maaf lawan pian saberetaan. Lalu nang buhen pian ulun mendoakan. Mudahan buhen sini buhen pajukungan. Pian nang panjang umur sehat saberetaan. Mudahan rezeki beretaan dilancarkan. Dimana bagena selalu dalam lindungan. Mudahan buhen pian nang mana ada gering mudahan disembuhkan. Nang belum bebini lakas bebinian. Nang belum tuh beleki laki lakas mendepatakan. Mudahan pang berkat kita tuh di sini cilai nang bertemuan. Kita sampai ke surga tak kumpulan saberetaan. Jadi bang ulun ini nang mewakili kekawanan beretaan. Kami meminta maaf minta rela lawan pian. Apabila hari ini di dalam pemadihinan kami ada terjadi nang tak salah ucap. Maulah buhan pian dalam hati kada nyaman. Kada ada niat kami menyinggung perasaan. Cuman bemadihin kami bahapalan. Bahanuni bang buai kami nang talimpat di dalam pamandiran. Cuman niat tujuan menghibur buhan pian. Jadi tuh mudahan acara hari ini diberikan keberkahan. Lalu nang tak lupa ulun tarusakan kepada ibu bapak nang masih tak kumpulan. Mudahan
berataan awak sehat buhan pian. Bila jua pian di mana nang bagana berataan dalam lindungan. Jadi terima kasih ulun mau ucapakan kepada tuan rumah nang sudah mengundang. Juga terima kasih kepada ibu bapak nang memberi kami ada duit sawiran. Walaupun hari ini kada debeta tagih kita meminta sawiran, cuman alhamdulillah ada diberi orang. Jadi mudahan kita di sini bertaat, pastinya buhan kita itu para rezekian. Rezeki nang sulit mudahan dimudahkan, rezeki sedikit mudahan dibanyakkan. Nang belum berkah mudahan diberkah Tuhan, nang masih di langit mudahan diturunkan, nang dalam parut bumi mudahan dikeluarkan. Lalu nang tak lupa ulun doakan mudahan naik haji kita sabar taat, sabar jadi bang ulun cilai memadahkan kayaknya bemedihin kami hendak bertahan kami membawa pantun sebagai penutupan. Bilanya bang ada cilai jarum nang patah jangan bang disimpan pian ke dalam hati. Bila inya ada kata-kata kami tak salah janganlah disimpan pian ke dalam hati. Jadi bang ulun pulang nang mana rusi, jadi hendak bapak pun lawan itu pian di sini. Kalau bang ada itu sumber di ladang, kawak ulun cil bang umpat mandi. Kalau bang ada kaina bapak antinan, bisa haja buhan pian pulang nang mahubungi. Jadi tak lupa kami meneruskan kepada ibu bapak minta rela bertahan. Mungkin sampai di sini kami bermadihinan, karena insya Allah madihin dilanjutkan. Istilah bang kata apabila penutupan, jadi nang tak lupa kami meneruskan. Banyak-banyak minta maaf minta rela sabar taat. Mungkin imbah ini kami istirahatan, jadi lawan pian ulun mau ucapakan. Jadi ada pantun di sini penutupan. Kalau bang ada kain jarum nang patah, jangan disimpan pian nang di dalam pati. Kalau bang ada kata ulun nang salah, ulun meminta maaf minta rela hari ini. Kalau bang ada kain sumur di ladang, boleh hai kalau kami cilai manumpang mandi. Mudahan bang mangai lawan acil baju hirang, kaina di lain waktu kau berjumpa lagi. Lalu nang terakhir ulun mau ucapin assalamualaikum minta rela hari ini ilahi kami bersatu suara bersama